To, salamu alaikum. Yul salamatu Muhammad. Zoya kwatuna. First of all, mpuru zoya zaha zona muno okpambalba. Kapuru yeni kpamba. Kapuru zangona yel zaha. Kapuru tuma bihi zaha bandayina son katu wayin damba yinga. Tupuru buzaha. Kapuru sarki kasankama malguna. Kapuru pasara na chimba sukuru bihi ban izaban dayina son katu wadamba ma tupuru izaha. Mane pa mpuru na from America. America damba na katu biyo kaya ya mzampu gwotin yana. Ni kugbo ikpang mama kpang ni man lala ka biane kayinim tiyan mpuru tina wakati nujidu. Donc assalamu alaikum. To mama marom bon North America zangona mama mbol na nampo yong nama to pirgo no po ndan yana daman dan yana da barakan katita to be war dambongo kapo zangona yel zangona mama na zangona yel kapo mbapyom ngunin ye zangona on ala jabukar ngunin dir zangona kapo mba prala yizibila ne zangona yil mahmang dang za mpurba mamara da palem be chungo kapuru yango kagar tambale nto po changna yele onpo vutang la ne yanse kapo so kam ne mabe bambe yanga onpuruba nto zobe ndang purba zungo ka to war damba kaya ne to bolna po yang nama ne to po yang nama kaya da lafi so kambala la to mala lafi chungo to bolna to po ya kaya kama na on do titin ya vule kati so kamna lafi kata bolna ne to po ya yela yang nam ne wumta dam ne to bala lafi ya ta sami ko manam jere shi chongo wonen dir to ya kwatu yana pasna so kata bolna ne to po yang nam ma mpo so kam to sam nama to mabe won kam za be yang to po roba ba yele ma yele polo sam nama to po so kam no de po go kata na ande so. Assalamu alaikum. Yule Hassana tema committee Alhaji Gurundo ya first pour zata talno matira nyala de mdia Alhaji Tiki sarki mfaila mpuro omino nyanga ne fitala boys maza yung namza tamada gombaza mpurba kayal na tibet mala lafi te para ka so dinang to so piel kaman damba na tu bana to bana be shel pulungo ma kati wa damba ma din zo onda wana on panti yum palle na lafi ka talan warka puhur taba din zo on puhur iza puhur so kama za to assalamu alaikum ndian tam gamuti to puhur sheu dalu nama munye tamal zangona na Ghana zangona na maza mpurba so no beton mami gwanye yongo zangona North America za zangona kam de no mpurba kam pon gwambale bonir ko gwa beton pompon zabazana so bila kana bonto gwan to bol ma kam mun banye taba so ndo kan tiere no purba na yelwa kam pon gwambale so mpuro so kam to mabele ma mun kam za be lol kam purba zangona ma mandang mpuro so kam be pagba ne kuran por so kampo go jan so kam za sana na antum tinang banjen ka go tene sarati kam ya kalam pura mpurba faila magajia ko furdia abia hasana mbongo ndezali yamba ma yela o jama nde fati mpuriza to assalamu alaikum. To ntan sune temene Professor Habib Chester Idrisu so ma ka bisa nzan Oregon dagbam na yeltu ta sune in kugum dambo ma ta ci zanta ogba nyala ngun pansar de domi lumbe ma obe mbala ngun to ci kab kanna yun kam ka temno kwalta wa kale no ka ka to warda mo ta ko to nya sa yun ma ko nya sa kana ka ta gbago shire du zoka trace ka dagbam na nzan Oregon dagbam na bargo in yelo sohma na tam kam tumno ko yirna nti war lala dambon ka ta borna ti wum o bana ma sa su shele
be pahu shel ne otete zanchang tinye non shamka bia wo pense be on pense ka ene tada oui mpaya pam ngoma wona jile nyale dimi la jile ngoma te dele me ne te dinya nan shamka te batu nzang pense te ka ene tada anta ibam pum mi mangona tum bilem ne den kunya man nan da ben shahale anta pana North America ngo to ko bod nam pum ka pa ndanya na no yanga za na USA North America da bamba na no onyang maza te pa ya pam man din no kunya shale kalungo nguna da labra ambora nyin chem lol kam an ko be yam boha bo shanga ben ko yam boha first ma ya nyala ya yina ami kutu yel ne ka lo shal ka yina akoy ngula ayang na nyel lo shal be anji de wule culture shal na so din ka ko yele te be ma especially ban na ko nzur na ma de sim se kat penser te ka na tarba de nan ka batu ndolete te nyanga dama bananye de ne silmin si yara ne future leaders ban ne lam bod na zan shal pa nyara la jil shal ben jil njiton ma ka jil be nyare zotiam sur la su kama inato number sha sometimes but don't kunya kama phone call akon call la so mbo oyeto nyanya odala afini chensham de lampanya la imi yongo nguna halka yongo bakonko de nider de borla lagare be shakama nan sha mala lagare halba te banko be de North America di kunnan ka ikutu Canada ba wa pangema kay son sum karato Canada bambana sana special to North America bambana sana nta tim tel bungo de yuya kama ubunku ya ban bosse shama halba nebrato Canada ko nan la dalil shakam zane nan kar pense lon sma ngona ko chama ka kanna minimum pa na pa Jessica to ngona at least every year ma te borla tek hal tu kurbu no ben shagba tek tin nirbayi ka karati in pansele now yi zantinya via ya hal gonje nam ba te borla de nan sham ka ba to karata pai donc ko nan ka North America nam nya te dagbang ko chama nenye shal de zo bandi ala yande ina to pangima $1, $2 bi shakami kuma kai chakar pare North America na yelma de song pam de guliani ite kana pui kana song halban kutu kana ba kamatin ne yar shanwo minin impaje saka tempel almost 4 years mbara to nyar sa batimi bi misir lara opportunity ma don ko nan ka tibanya biala karak par na yelma de zo panye ma dan kan ko en zan song ke lecha e swangte ka te kana tarama de malia pam te bam jerna ma timile te tum jelen na katere lol kam kai che be mila dagbang ne nyeshala te de mi zahama te namama med ne kayana ta dana de nimman cheka bang na te yel loshalna sama de marshalamba de lampanya de North America dagbang na zang la konshala un songte net race fans so la fans wa mami the non very important pam to pambo wona na pa Jessica mbo kama no ku yarma song sama what people ngona in switch element to English so like I was saying whatever we've been doing all these years even though we couldn't make it here we always make sure to bring the drummers sometimes buying ticket for 2 or 3 drummers to come and join or the performance something to just make our tradition more powerful and visible in across the globe so the appeal for funders chief access North America to contribute. Luckily, my wife and I, Pa Jessica, we decided to put the seed money ahead, so we were able to donate right away $1,000 towards the fund. So please, like I said, every little dollar is important. We are not only looking at North America, but what the impact that we can make back home in Ghana, especially in Dagbang, is what we are doing. Wife, do you have something to add in English? Hello, we're just very, very glad that we can be here and support, and we hope that this community continues because it's so wonderful to see, even outside of Ghana, everyone getting together and appreciating their culture and building new communities. So thank you so much, and we hope that we can see this all continue and grow. Thank you. Tapaya. Yelma te zungo tonko pil damba wabde zungo bunamo kato warle ta sone
tunda ku yin pile to min pisholan da na yab karna na ba par pisholan na ba jom karna da kana anta yulka to wodambo ta sun yuno to mi de wale o to ni sa katum o pampana no kana ante nzano zani kadambo wa o ba malla tuano no nonte be zilin kom be sa so shel ko mal no ozantete to on pour salo on pour yana on pour na pa bazasa ka pour pishonma on pour sanar gunma on pour saka nam zasa na ko hanam zasa on pour ya mail ma ka pour mbail nam machel ma ento yuno damba ma to pa ya pam na on zant kana kato wale din yasam ma sai aya sohlana zuwa bunkum na won nakul kumda to basale hanama sohma kandien unsuhe kazan sasugu shale den betune de patale zanti mpataba nam yelmangle kana chin sinyen nam nyala tuma dunzo gon kamza haye pargu be ngob chinchine responsibility shale kana te plama dunzo kak pargu yabo nina chinse dinen nam de nyala tuma dunzo kandian pamba jandi bisolana on yina no project shella ne pang mi mam pam ntab songo ka project salo yen nang ma ka de zande na ba yezo te takahane nge shalam bala dagbang takahane nge shalam bala bang mi ma na ke nang solo ne taba ka son taba nto nsa su shal ne la maliya ne kana npambu puni inya kamane te paba kale de ngela ben shao ti yanam nan shele kazalte ama na kana silmentin wa America wo ntinye shele de nan ma mosugo pam te ban mangala de lela da bilgu shele den kan male nti dagbang baba to ka bidir amfana de puna pam kandi en suhi mpataba kayelba ai wum damba she sobo no bobu na pabo dunzo tin dirti na chin shangala de tuni pa kayina nte dambane ka babang ne dagbam pambo ka ku biam ne tinzun be balsalenya dagbam panguna awum dagbam pa damba dale ka na chinsi ka de yasra damba dal ka yan sob mangle kapa ka bobe to mpa taban suriya me de pala inachi social indirma de benang la vie yalanga de vendia me de vendia ama kom kamzar zorme ne resole da banachinsi de beruko de zon pam de jandi te ban mangala te bona de dayase te bona te culture ma de chankatanga de zo pam ma jandi ke labna te bage ti na chin sishale din tuni ti zan wadamba ma din nye ti ban mangala nso ka bob kapa duzo nzan tongo kapuhe kapa anu wala da gwam puru so kamzaha nturu puru chanla umma sana ajisandwa namba salfu na piti le zaha de sarana yele nim zaha na ya na tampion le mam salfu zulia zaha bambe lo kam no bil yele ma savulgo ne tamaza hampuru so kamzaha Dr. Osman puru mino family minister dasana ne Hamza na wita ampuru bezaha ne changle zaha ampuru so kam to yulimbo ne Tawfik Hadi kan yina savulgo kaji America New Jersey ampuru indang zaha savulgo alaja dam jirjul ampuru dang ma zaha kapore mba alaji Hadi Adam
driver nyo ka oji savulguna kaji ashama mpuhre ma ajamina hadi savulgo kogba yina kaji ashama lebano mpuhre ma nama zaha mpuhre dunko na ko hanna alhaji saka puhre ngahna ma zaha mpuhre ma nama zaha mpuhre ya darba savulgo num zaha puhre sako ante yumpalle mpuhre alhaji gam Carlos mpuhre Mr Dasana puhre tara nama zaha te yumpalle an yi lambar da mari abokari kan yi savul gana mporo sakam zaha mporo ya zainama mporo savul gana zaha kapore an yi damba alashi hadi ne yi damba ajamina kapore mba abokari na fama wani bazar dan lana bukali kapore mba minamma ma wabo shikarga ne ya pa'a zaha yilin bonda Abdul Rashid Hadi yila savulgun am pohar savulgun za alhaji yele taba alhaji Hadi ko gba yina savulgu kaji ashayman Accra ta pohar tamma ajamina Hadi ta pohar yina ma za ashayman namza ka pohar tabapra alhaji Carlos ta pohar yina ma za na tuyum palle yulun bonde Abibata Al-Hassan pu'ra tamal nam zaha nangban yanga na tuyum palle pu'ra bayil nama nubal yil nam zaha pernama ma zaha pu'ra ba ka pu'ra mayil nama tufairu yile ajilam na tu matcham nam ma zaha ma pernam ma zaha pa ya pa nam ma zaha pu'ra ba na tuyum palle to pu'ra ka para puhra alhaji bike njambumba wanda tamu kabo puhro zaha ka puhro chale zaha alhaji mahambele yelnama machale nama damonti ya general puhro ni sokam daura okay ana wala manen daura mbongo kamvele puhro kamvele nama masala ma tu jabe mbongo dalil man dun na puhriya kamena ka karama wanya say hi to grandma mpuhru lama karanima mpuhran yang nama alaji to be yang nam mpuhru sokam mpuhru bihma zaha mpuhran yana yana mpuhru shirba do yilnima mpuhru zabzo mpuhra alaji mumunu ya afa yilnim za mpuhru sokam mpuhru ngahnim ma zanim manam mpuhru sokam mpuhru mabilguma tamalin zo simnim ma bih za mpuhru ba mpuhru palga na yilnima mpuhru ba priya ko ba prasmana mpuhru sokam mpuhru pa shetun ma sokam za mpuhru ba na antim ta lafi na anci atatra nyeta bana alheri ana wala an yu samira fula ngaba afa kapo alaj kapo ngam mamaria ya kapo mabu kapo mabu kapo mama Rushida mama zo Uncle Rashid ne Uncle Motala Nura ne sokam zaha. Assalamu alaikum anola din soro pura yin za gana nan za kuma nan za tamal nan za an karanga ba dalin na men sunna pura abin bon wata pura sun ya beza pura pura vanan za pura manama kuma nama vanan yin za tamal nan yin za pura tamal nan za ni sun la yin za ta pura so pure in yanzu pure manima ajabi ba mino nyanga pure baban pure yidana Mr. Yakubu pure ba tu yum palle te warla damba na ampa te yum boble kan pure nzo sim za pure sokam ni inyata pabana to wadamba ma vien yala pam kapure yan nayire mpure savlugo nayire
man ay bezul faaw n puhiri sokam ti yum palli ti di ti maŋ pam na ni pahi ti yum bɔbili ka ti lan warili yaha mina ʒiya ti kan ʒi kpɛŋɔ o yila London na ti sɔŋ ti ka ti wa damba maa ma bia n bala from Yendi so n zaŋla bini maa galisi too n puhiri zaaha ka puhiri n yi dana Mr. Yakubu n puhiri pam a nyɛ ni diri maŋ shɛm bɛ to London nima to ye tuzo paɣa a ti kan bɔŋɔ maa ma biligo gbabiya n paana Newark ni ti wa damba maa ka kana maa so ka zaŋdi puhigu n ti tiri Alhaji Sunday London na ka zaŋ puhiri Alhaji Dayan Birmingham na ka puhiri Ajirahi London nima zaaha Aji Sadiya nima yi zaaha maa n puhiriya ka misiri zaaha ka di zaɣisi ki zaadi be kpe to ka lan zaŋdi puhigu n ti lan tiri ma Aji Asiya Jisonayili n puhiri pam n tuzo bihi maa Aji Ruhiya nima yi zaaha n misiya pam n suurila Naawuni kama next year ka ti zaati kana n ti wa to ka lan puhiri US nim Dagbamba family ma Naawuni zuɣu n first time bɔŋɔ kan kana ki diɛma viɛnyɛla n gbumma viɛnyɛla n lihima Naawuni kan bi buriba ni n kuli gba yi kpaŋ yi maŋ pam damba maa mi di niŋ nyaɣisim pam ka yuna kan bɔnni mini n London tam maa ka ti zaati kana n puhiriya pam brother shɛba n be yɔŋɔ maa gmaa zaa n puhiriya pam Dada C mini o family wait thank you so much thank you bi mi ma ka deema n zaŋ niŋ yi family ni n wuma yurilim ka chaɣa Naawuni zuɣu yi wuma yurilim pam brother Gafaru gba thank you so much thank you sokam zaaha mabiligu gbubiya to di ŋuna di nyɛ binshɛɣu kam zaa nyaanga n bala salamu alaikum to yuli Abdallah kan yina Virginia to yin polo ŋuna saka polo kan yina so n kuli zaŋ la kpe ka puhi yiŋ maa zaa n ba yiŋa Alhaji Laŋlaŋ yili saka ti pahi a Greg n kuli zaŋmi ka puhi sokam n puhiri ma Aji Abiba n biɛya maa zaa ni ma nim maa zaa ti puhira ka kuli zaŋ kpe ka paɣi organizers ŋɔ maa ka tuum bihi ka bi niŋdi maa so we just want to say a very big thank you kalan yɛli ni ti yɛn niŋ shɛm sɔŋ bi gbubi ma biligu maa so ti ku di sɔŋ ka gbuba ka tabi sɔŋ so n kuli zaŋ li kpe ka puhi ka paɣi organizers maa zaa ka yɛli ni kaman Dagbaŋ ŋun be shɛli polo kam yimyɛna ka ti support initiative ŋɔ maa ni movement ŋɔ maa it's a very good thing so again n kuli zaŋ li kpe ka puhi sokam biɛya ni ma bihi maa zaa ti puhira to n puhiri yiŋnim maa zaasa n yuli n booni Aziza and I'm also nyala founder of Multity Africa Foundation. Nkubwa nanzan chengo kayele so kamzasa na yimna to song top song Multity Africa Foundation. Tinyala bambe chengo kabwa damjel te to zobesha bambe young ma. So to sorry am ni yina to top song to ven yalanga. Timala project shalikare kana December one. Young Bishop Bank kuto nyang shukuru uniforms men shukuru badge na buku ma banka ti yina na to song. So to sorry am ni yina to top song ti. I mean, what information shall about foundation into text it on 05323499691 05323499691 and then in young namzasa matram nama bobekani na ne kasi yang ka foreign ya pa ajigore obe yendi alaji potati yang so kamzasa anu la zama to en yulenya alaji Faisal Maninya Kentucky Dagbambana can born family Zaha Hatch Adams family Enem Zaha Dagwamba Zaha Nangbayinga Ka Pandi Tumabi Jande Tumabi Shabombi Kentucky Kanye Dagbamba can born Pamba ne Wupamba Manga be womb ne Dagbamba be Kentucky Bukpamba Manza and Bazazan the Pune Wumbende be Kentucky Pune Domi Google sola kuyelle denzo ka
bɔn n zaŋ saha ŋɔ maa n zaŋ bɔli ma bihi bin bɛ Kentucky yaɣali ŋɔ ni bi biɛni ka n bi nya bi dagban taba bi bɔhima ka ti puha yooi taba ka biɛhagu n kana n ti niŋ viɛnyɛlinga ti zaaha domin ti zaaha yi biɛni ka laɣam gbuba di somi ni ko yɛlli di zuɣu naawuni ni sɔŋ ti tuma n puhiri Kentucky dagbambi zaaha nangban yinga ka puhiri dagbambi zaaha yiŋa ni America ŋɔ di niŋma nyaɣasim pam ka n bɔri ni n lahi puhi organizing committee nima Damba 2024 New Jersey nima n bɔri ni n puhi ba pam domin dagbanli maa ni ku nyɛ shɛli din ka bi dola tiha bi chɛ ka ti suhu paligi sani n kani bee naan kani n yi different tin kana New Jersey kpɛ ka bi zaŋ dagbanli maa n zaŋ tuhi soli ka chɛ ka ti zaaha ban kaman tiha din niŋdi ŋɔ maa di nyɛla binshaɣu din yɛn ti nangban yinga di zuɣu n puhiri New Jersey organizing committee zaaha kpaŋmaŋ n bɔŋɔ ni naawuni ni yo samli ti ku tooi yɔnyɛ samli naawuni yɛn yɔnyɛ samli zaŋ tabili chief mamaŋa Chief Mohammed Umar North America dagbambi naa ŋuni n nyɛ ti zaaha ba din zuɣu n puhiri chief a yi wumda n puhiri a gba zaa naawuni ni mali bukata naawuni ni yo samli n yuli n booni Yusuf Alhassan man n nyɛ Massachusetts dagbambi naa ti kala New Jersey na ti wa damba ti zuŋɔ yuma anahi n bala maa ka ti kanna wɔrili ni bi ŋmanila naawuni niŋ ti ka tari yuuni kam ti ŋmanila di chɛnila tooni ni bi labiri nyaanga di zuɣu n biɛni niŋ yɛltɔɣa waɣala n ku yɛn zaŋla kpɛ ka puhi ma biligu shɛba ban bɛ yiŋ zaasa piligu yɛn puhila n ma dɔɣiro Adisa Alhassan Miayu naawuni dɔlisimo nyɛvili waɣala ni alaafee ka puhi n famili maa zaasa n puhi tamali drugstore nim zaasa ban kamba drugstore nim maa ma bihi n bala maa n puhiri bi zaasa bimbila nim ŋman ku tooi chɛ ban ma polo n bala maa n suhuri bi zaasa naawuni chɛ ka yuundi lahi paagi ŋɔ ka ti lahi laɣim kpɛ n wa damba maa din tu ni di wa shɛm din ku biɛni nyɛla yiŋ ma polo maa binyɛri ni bihi kpɛ binyɛra nyubili nduma naawuni ni sɔŋti ka ti tuhi nyɛŋli din zuɣu din ku biɛni n bala n biɛni ni yɛltɔɣa wala yɛn zaŋ ni ti ti paɣara naawuni ti ti nyɛvili ni alaafee ka ti lahi kana yuuni ni ti ti wa damba maa ti ku malila puhiri suŋ n tiri ti daŋ zaa ban bɛ bimbila tamali ni luɣuli kam Ghana puuni naawuni zɔm ti nam bɔɣu ka sɔŋ ti ka ti ti tooni ti paɣara ti puhiri ti paɣaba ni ti daŋ zaa ban bɛ bimbila ti paɣaba ban biɛni ti puhiri bi zaa naawuni sɔŋ ti paɣa naa maa o pahi bini ka tin pun yɛlima ni tɔɣasi zani nyɛ nimbili kahamu ti napali shɛli binli maa puuni shɛba n bɔŋɔ ŋuni nyɛ Washington State Seattle dagbambi naa ti yɛrila naa gurigurilo Akonse Yusuf Tahiro o nyɛla linjin kuri ka o bɔri ni sɔhima ka bi sa yɛlo Seattle dagbambi naa kparigu ta so ni o gba pun nyɛla ŋun kana yɔŋ ka ti mini wɔri damba saa shɛli kam ka o bɔri ni o kpahimbu shɛli o nyɛ damba ŋɔ puuni ni saɣisigu shɛli o mala ni o zaŋ ti yiŋ nima ka lahi zaŋ ti ban bɛ kpɛ ŋɔ to man saɣisigu kuli nyɛla shee kuli gbaai taba ka yu taba domi damba ŋɔ maa ka ti tooi mali wuhiri ti kali n wuhiri ti yi shɛli polo na to ti mi bihi maa ni kpahim binshaɣu nyɛla ti bishop tin gubisiri kpɛ ŋɔ maa bi pirigili a yi kuli kpuɣi bihi pia ba wum dagballi nyɛla kamani bibaata don zo ti ba niŋ ŋɔ maa n gba pahaya ni yɛli ŋɔ pahaya ti yi di kpaŋsi ti maŋa ka ti dapabili maa ka ti tooi yɛri ba dagbanli maa biɛla biɛla a yi chaŋ ashibiti biɛni yɛla mini a yi yɛri bihi maa dagbanli di yɛn gabbami a yi ʒiri n nyɛli domin Chinese nim bɛ kpɛ Spanish nim bɛ kpɛ bi wumdila bi yɛyɛtɔɣa ti nim dagbambi maa ko
be Ghanaians ko kada gbamba Ghanaians ko kayan ya kata be ba yati ya to nu kuma le to shel ne yalam balama ama dan ko pa yalam bon po lama pa kema haji salamatu yona gurgurlo dapala haji salamatu mun kan bon po pam yon tiza hamala lafi to tabarakallah nu kuma ya to shel ba to ana wala zama Mwilim Boni Idrisu Abubakar kasokam nima dadasi manya North America sahana malam poro son chani dan ya mama sani yanna yel worma chimba gona dangza mal poso poro son pore ma fondama saka brotherhood tifagbani estate alhaji dayem nima ni tamalza malma sai shal da bangna chimba bangwe ma ka nangban yezo to susune timel nangban yini na unga fara to bai shakam ne chanto mpo ya kapai. Assalamu alaikum zama man Habibu Sana zon be sohma be salima America Connecticut dagbambna sohma zo zon ka te bien dan ba ma kulsra zo te pour la zama North America dagbambna alaje mahamaru o dahal barkane ne yana dahal barkane to non wulate te karatu wadamba ma na shaban yi gana gbakana te min bambala tongo te paya ka pour yang nam zaha za TV nam za te pourya ne dabonia tongo ma na zo mini wulana ne nachina ne jamana ba programme ba kwambo man pam de pune ba kwambo man pam ba ko organize la ba shakam zakar ko chang ve yala titi ba shakam ze do bambu to nyankana yunu wa ba ya manga yu shedan kan nak lam kati wodam ba ma together tongo to ama en lam pour la Connecticut dagbamba bamuto nyankara ba kwang ba manga te mini kama de pashe tuma ngba ma ba kwang ba ma yun shel den kanna ba kwang ba man katimin ba za halam dambone ba kwang ba ma yi ba polo ba zona katimin ba pour taba ama pour la manama mpurnama namba purnama ba za dang tour ma za na on chel ba ta ba mi bierma na woni tamba nyablu wanle de so pour la so kamza hadagbang ne to ti shab yala zana ne ti shab yala za te pourba to ama yana ka sura mpura o dahal barkane te mi gbaza mala lafi to so te pour nda yala zong za so kamza ha ka pour yana mana karer ke dagwam na mo Habibu Sana. Assalamu alaikum. To mani Mohamed Shahadu Mbo Virginia kulborn zangla ndamba pogo ampoe sokamzasa na oyi kono yula pai katla kana to da bamba bamba North America ne to wadamba ka born zang ndamba pogo po sokamzasa born labi yang polo to poe ajrabi yanga wal jirabe ndong ma be ma zaha ka chanta poe alhaji chama yanga dundong maza ka poe afarahim melo dundong ka gar chang yong mbayong balama mbayul balama bon poe mbadundong ma alhaji samna dundong maza ka poe yong botang na do dundong ka poe yong zasa tankto mboli wiya bor sakam zasa ne nawo yikone tala kana jeji sitatang bande ne tata poe tata wadamba yun wadamba tamo wala ven yala
naawum tahan ti yum boble yu nango katla hawara kanang ta katare naawun den sogo to mpaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم to paɣaba chani ndumala naawun sani ni organizer shɛba ban laɣim damba ŋɔ wallahi ti puhiya ka paɣa pam ni tuma pam ni technician shɛba ban niŋ organizer programs ŋɔ zaaha ni tuma pam to bayan din nyaaŋa n puhiri suŋ chani naagbewa yiŋa n yini maa ni ka n puhiri suŋ di chaŋ na bakpɛm karina sani karina na yili kalan yini maa ni n chaŋ ti puhi Accra dagbamba na yili to ti puhiya ka paɣa so kam zaaha ŋun kana program ŋɔ ni suhu piɛlli ti paaya North America dagbamba na gba ti puhiri di na yili zɔŋ wallahi ti paɣaya pam ni ni programs ŋɔ zaaha ni chaŋ shɛm to n puhiri suŋ ni lan chani shɛpolo n family zaaha sani n puhiri suŋ zaŋ chaŋ bi zaaha sani bayan din nyaaŋa yaha n puhiri suŋ lan chani nanim shɛba ban be kpɛŋ ŋɔ zaaha ban kana ni ban bi tooi kana zaa ti ku tooi boli zaayuli amaa ti puhiri so kam zaaha ka bi tam puhiri Pennsylvania nachimba ni paɣasara ni ninkura zaaha ti puhiriya ni kpaŋmaŋa ti puhiriya pam to ma ni la mali binshɛɣu zaŋ ti salo maa nyɛmi election kanna ti kpaŋmi ti maŋa ka ti gbaai ti maŋa n niŋ ka bi chaɣu so n yuusi ti zaŋ chaŋ election ŋɔ ni n nyɛ binshɛɣu din yɛn nyɛla din yɛn di ti nyɛviya to ban puhiri suŋ ni saɣisigu zaaha ni ku chani dagbambi sani n bala maa ni nordness zaaha ti pahi nyɛ suɣulo ka make sure ka the election ŋɔ chaŋ very decently ka chaŋ very bini ŋɔ ka problem shɛli kani ka kpaŋ ti maŋa ka problem shɛli ni kani ka election ŋɔ naani alaafee so di zaŋ o nyɛvili pa talima don a yi zaŋ a nyɛvili pa talima di tini ti naagi ka nyɛ lan ka naawum nyaɣasim to saɣisigu ni ku lan chani shɛpolo n bala maa to ti paaya ti puhiya ti paaya ni ti kpaŋma to salamu alaikum to ma bihi ti paɣaya yi dihima nam na kɔhasili nam to mani nyɛ Adam Suraka n yila na kɔhi yilina ka tamal zami ti yiŋ maa yɛla to di zuɣu n bɔri ni zaŋla nam ŋɔ maa n puhi na kɔhigu daŋ ban be yiŋɔ ni yiŋ zaasa to nam maa ŋɔ ti zaa nam nyɛli n lan puhi ni ʒiʒi ni taba ban sɔŋ ma ban kpaŋsi ma ka encourage ma to ka n de namsili ŋɔ to sɔhi maa ti sa yɛ kparigu ka di sa niŋ viɛnyɛla di zuɣu ma bihi ti paɣara ka bɔri ni ti suhi n gbubi viɛnyɛla ka naawuni sɔŋ ti ka ti ma bihili ti na kɔhigu ma bihili ka di chaŋ tooni di zuɣu na kɔhigu daŋ zaa i puhigu n bɔŋɔ yiŋa America Europe duniya luɣuli kam ke yi be i puhigu n bɔŋɔ ma North America na kɔhi nahi n bɔŋɔ Adam Suraka ka yi na kɔhi yili lana i puhigu n bɔŋɔ ka ma puhiriya di zuɣu din bɛni nyɛla in sɔŋ ti ni gbubi bo in sɔŋ ti ni ku kari to ti paɣaya pam to ka di kana ti niŋ ka dambɔŋɔ maa laɣingu maa di ni nyaɣasim pam di ni ma nyaɣasim na kɔhigu daŋ laɣim ya kpe ka daŋ dundɔŋni nima bi zaa bi be kpɛŋɔ ka dini bi zaa su nyaɣasi bi niŋ zaa nyaɣasili dini ba nyaɣasili pam ka bi kana ni bi ti n di shahara ti nam ŋɔ maa ti na kɔhigu nam ŋɔ maa di zuɣu ma bihi ti paɣaya ʒini ma paani to n puhiri so kam zaaha puhiri na kɔha yili
Nata jima non janyira alhamdulillah to mpuhura ushana yala so kamzaha mpuhura na nama mpuhura karaga nama mpuhura so kamzaha to jima non janyira alhamdulillah mpuhura maja masana tu so kamzaha na kwaye shal to dangmambela to ne jinon nyasim les gens te pourraient te n'a quoi dans ça pour te jiner taba les gens te paia ka sur now isara yundin kanna yun te katinya via na chatinya via ya reso ka den shel din jemte ka garder shel tin jemwa ka ma bihle ka penser ka te dagban za nan ban yene ka la bo den tiege yi twadla na yanga ko song ma vien yala nzana nyanga kan nam ma ka di until tama deso ma bima ampuro pam bagalsia deso njanem bol yule deso te paaya man nye Abdurrafiu Sulemana nayanira ka injin nam po nayanam za ka po baba yinam za mporo paria ba propinto numa ba prezibila numa mporo iza ka yina ba propinto num ya kana te pore aji biba tabel yinam za ba prabla mporo ya ka pore no hare mino pa za mporo ya ka yina pore mbezula no oida num za mporo ya ka yina nampa tamal te pore mbemunira mpora za ka pore ayondondo num za ka pore mbe wasila numa mpora mina idanam za ka porum dia dama Abdurrashid mpora pam ka pore Latifa mpora paga mbe tofik ngba mpora parigba kayina chang Ankara nte porum malarat no be za ka porum be barama namza bal afonza mpora na ko adunun za mpora nda yonum za porugo pariza so nantin tun yaven wa na lafi katlan taba len potaba mporiza mpang bambon le pore ala jinu Ankara. Hi Dad. Hi family, everyone. So the poriza egomya na mampa anti yaven wa na lafi katlan pore taba. Assalamu alaikum. Yo mo poro so kamza yanga mine fik to bai kan mara nyo kala ki gai nyo ma ta bai kan mara poro wai ya abia poro sa wa ka poro ke aba poro ma za sa damba to na ka ti poro so ma ka poro ka ra ba ana Imran mo nda Say hi to Grandpa. Say hello. Hi, Grandpa. I wish you a happy New Year's. Wonderful. Dong bapura yang namaza, mistawa yang nama babu namzaha. Bakubla yang nama haji Saudatu, Alaji Kuble, Haji Saraya, Auntie Anisa, Auntie Umaiza, Zahamala Lafi, the Puri upon the Yumpale, now on the part of Yumpabu. Anola Dagbanama, Puria, Yampulam family, Manabo Abdul Salambo, Yampulam family, now have Karnama with Kalapuam, Mpurba. Now Usmanam Zampurba Kapure Abakasmana Yongulu Yang boys ma loenma Mpurba Mbabia Pudia Mpuro Mbapernambia Pudia Zasa Mpurba the Pura Dangma Zasa the Bawa Damba Mavin Yalan Kapia Pasarama Biana Nachimba Biana Nikurama the Pava so comes Zasa Bipi the Pura so comes Zasa Yanga so here now on Titi Kema biawri bana easy amata bore da duwa ko so ya nawon tita ven yalanka assalamu alaikum
mbiɛla yɛli zaa so mani kuma shɛli nyɛla n puhiri sista hawa o biɛla yindi yin puhira ka puhiri famili maa zaa ni ŋahinim maa zaa ni bapirinim maa zaa n puhiri sokam ni sokam damba maa ni ka ti ku kana n ti ti wa kalan kuli di ti niŋɔ maa wala ka ti ya ti kana ti wari ka kuna so ti puhiya pam ka pahi ti bɔni ti puhi yiŋ zaa tamili zaa n bɔni n puhi the aunties. Huh? Oh, and you're Adisa. And you're Firdaus. And you're Isa. And you're Haris. What do I say? And you're Riha. No. The yellow tamil na. What yellow is it? The baba yellow Gundana ye Katamayina and Babia ye. The one to put the aunties, Auntie Sadia, Auntie Mariam, Alaji Tola, Aji Mami, Kapoy and the Baba young Gundana yele, Grandma Manafisa, the one to put what Kapo so comes out. Kapoy and Abochi Yelguaza, the poor so come. Salamu alaikum. Tamal nama. Tu puria, tu wadamba mana lafi. Puri na kwa yil nama. Puri dang maza. Kapuri manama. Puri sisters mazasa. Nitu bajira. Tu wadamba mana lafi. Puri sokam ni sokam. Na kwa yil dang mazasa. Nizo simnama. Sokam puri ba. Na lafi. Zon ya nye te damba ma. Tu puya ka pai. Tu bajira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jama manye New York. Manye New York na chinna Alhaji Abu. To you know what damba ma te pai pam zama tuma kana ven yala to te pai pam kasuri nangban ti dagbanza kasuri nangban dagban de be dunia lolo kam te suri nangban yene kasuri na yu na den kanna ka damba ma ya garinwo to suri nyavi wana lafi ti bilshin kam kasuri nangban yene kasuri peace lolo kam tembe to suri blessing ti ma bi kam ne be lolo kam kalan suri ndo mana on chat da puha to yo ta ven yala ka te gbop tab nangban yene so do no so pialle on suri ti da dam kamza abia tuma she ayin she lolo kam suri aduwa ya lante da dam ndo mana on putetim bilchin kam ne be lolo kam ndo mana on putetim ti ka puteti ti man ta famal namza ka ti nangban yene so do no so pialle mpa ya ka puha pam mbe yale to awala me mbe post ma kare dalse in ko zallake na wi party yum palle dan kan insha Allah tan lam dan ba mane na on zomta nan bo ka ti nangban yene so do no so pialle assalamu alaikum na pu ma antam lam pa yala amata na on tima la fi ka so agbobo na be ma agboba sha ma nan so pialle ko zan ya solo bela tan kuna ta kaya salamu alaikum an zangwana be ton kura ta kaba yalma bela tan kana ta poya bela to tan kana ta poya na yewo me so ko so ya na on titi sharif na ma fa ko yi pier na ma faro ko na ma dana na ma mpura yi zasa na on tim to zasa lafi kamal te buka to poya pam kapa ko gbe ya kare cho so nya duwa tete to bora Ingele Rifkati Inusa. So what is on the Atapogo Pore, Alaji Inusa Jisona Yele. Alaji Adam Younger Tea Polly. Toporo so come Tamale. Hamdam Wig Bambo. Hello, my name is Hamdati Faisal. Hamda Baporo so come Tamale. So to pay up. Nati yom palle ni jesi damba nambongo te pure yang nama te pure yagu shanam zaha pure ankara nama ka pure dagbambo bambie dunia lola kamzaha nati yom palle
te warla damba New Jersey America zungo to pour so kamza ha SBN te pour ya te wadamba mazalia te pour so kamza ha baba ne beza ha na no so no tuyum palle anula mpuhre dagbang za na ngwan yine mpuhre turi chan la ma doaro sane ma sandu aji sandua mpuhro ka puhre piti yele dang za ha mpuhre ka kwada no enem za ha alhaji mabla mpuhre piti yele za ha mpuhre mbasalfu alhaji salfu mpuhro naya sanana yele mpuhre dang ma za ha ka puhre ma fatima ta alhaji isa lebo pa mpuhre ajnana na objele ajati ka mpuhro gba ka puhro changle zaha mpuhro damonti jangnama mbya aminu bya general mpuhro chino sane ka puhre afa mahambel yenem zaha mpuhro tisusun ma zaha machayele nema mpuhro ba ndo are tambya na kokona alhaji yuke mpuhro ka puhro ngahabe moro gana mpuhro ka puhro dundong wa zaha mpuhro lanchande sanana yele tuma bilguma zana do amma za ham puhra ban tamto limam salfu zuliya za ham puhra ba mpuhran de nambe ababu ma fise ajifse nam puhra ka puhra ajlam natu nam ngahna ma za hanam man ma za ham puhra ba za ha kala puhra alhaji bike nubule yele puhra ba za ham puhra shab kona ajna nam puhra ka puhra Dr. Osman no family nismaila na awita mpuhro bazaha ne misada sana be sablo mpuhro so kam zo na maza anko to kaliza yuya mpaya ne to yumpale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Simon Bon Shimona from New York City. Mpuhro dagba mpuhro so kam antum tinyavana lafi kabate bason katete nangban yine Nimi shabza nishi shabza ampuru sokam amadon solanyan balna sokam election kanna within a couple of months behind your solo either you are NPPO NDCO dagbanyala dagban tizanyala novo yangla tero chaye to ashaka to tolo to be party carte purgate sunsuni so panyama katizan solo deltaba kayutaba because at the end of the day I'm so proud to be a Dagbang's son, and I'm so proud of Tamale and all northern region across the sector. Mporo so come to Mibiala Chango. This is United States of America. Mbiala New York, but Tekala Dambana, New Jersey, Newark, New Jersey. So every year is something that we've been doing it here. And I appreciate all the family, everyone that's participating in this celebration of our annual yearly Damba. And I'm so proud of ourselves to be an American citizen at the same time, came all the way down from Dagbang. I'm so proud for Dagbang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tapaya. To, Antum Sokam Solo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dilma yule Alaji Ismail yina gurguna nuku bonne nkati jinpe kapuma mama namao kapun tuzo pa mufida mone ntuzo do Samir ne yapa hajia ne banza kambe agrek ndan kamza bambe ni mana mpuria ne gucha kamona mpura agba diya kamuna difila ama nlanka number so dilma mpura agba and then Dilma kula nzonum zabambe tamale mpuri isba so dona salamu alaikum. Tamay zabeula mwafon puria ajasman nam yang zampuria te kam na damba te US Newark and so kam za te mi dama wo ben yanga zonga this time na fast gana the boy na alam na come last time man want to react in picture and then take it last time America za puria. Assalamu alaikum. My name is Mandea. I greet all my relatives in Ghana and all over
the country and come to America. You're going to have a great time in Damba. To yule anda mi minan proba anti me renje ngo to wo shara nam zaka ta zanda na ta posu ngo ta biara New Jersey zungo dapsel ngo on warta Damba ka anti me re yidana ndire nam ankra karos dira na New Jersey na kwa hana ka tiyan zanke ka po wo shara nam zaha ka tule ka ta po ta proba pa ka po Banglara to bomana dama odi gole dozo chief apogo mbo abi yurugo mene atuzo yurugo antibere katizani piene tapo juna beke na dia biane Ibrahim abiane tizaha beke dozo zo ma ne mu akata biane war nganda kaya zapto pogo tiya ne yewomte damlo wata zaha mala lafiya ka alhamdulillah to antibere chafsana to ampura so kamza anti sana numa ankurufai so kamza pakpan numa mbe mere mbe abiba mbe rakia numa o no boma hana mjale chamsana puro so kam Mr. Yusuf numa so kamza ampura yema gasi agba kutoba za dozo puro so kamza tana na Anula neto yumpalle yunu wata Damba US mbo onko bo nan puhi so kam yinga ya zola mino nyanga ya zola yin nam kambo nam puhungo munira mbongo mpuhla ya zola mini okpambal baza no paba kapuru jemonda mino paba kapuru de tunglangba mino paba kapuri kala mino paba kakana tambale ento puhi mubarak mino paba kapuhi mukasha mino bihi kakana mianga habden bene ma kampuba mianga hanam za mpuruba kakana tambale ento puhri alaji jo na mayi ni Malu watchman a fasule a forceman kapuhi anatu savana ngunda shade ne mamotim mini ilham so you know wakati yale so ne tu yumpale kapuri de za radio tumtum de kamza ne tu yumpale ne te Damba yaha Anula, Grandpa Joe, Anula, Grandma Mai, we're all doing good. Anula. Joe, Mai. Anula. Oh, it's ready. Hi. Manyan Damba Festival. Hi to like Mama and Grandpa, and family in Saudi, and family in Ghana, and like yeah, I'm been Damba Pompon with Auntie Munira and Fayad, na Tariq, na Illy, and Jenna, and Mommy and Daddy, and like everybody. Mampu everybody, like all the people. Okay, bipuru munira lambongo unzo bere Germany bintu mpuro kakana ankara mpure mona kapure aji munira aji Fatima mpure yiza netu yumpalle kapure dabanza ndani yana mino nyanga za netu yumpalle Anawula dagwang yulum bone Yakubu Musa Gwamda korle tendang kanjina korle nakpal tendang kanjina to netu yumpalle nde borne nzang pogo nzang ti korle zaha ne rasulense zaha ne Yakubu Alhaji Gwamda yang tendang wona mpure yanango netu mala lafi New York kambe to ama kale ku yana tan kana to wodam ban wama ngbazan nzelon kom entina to
to ka la puhuri amatu aji amatu o be bimbila aji amatu kurgbinli ka puhuri mashal misa mashal yakubu puhuri yango to assalamu alaikum ma ante dagbanza man flera mbo yendi mbatare fita ya mporo damba yeza hampo lima yeza mporo gamba yeza ka poro ndai fon express mbeso ale mporo misab kare mporo fa examino ida ntuzo mino ida biya ka ala jire mino pa so kamza hambe kande ma mbe maliki ma bandama mporo so kamza nkuto boy baza ba ko minama bandama misarazak keke ajabiba mbekande tamba hozla mbiasma nim zaha mporo bizasa hozla ndama mbehudu ndama gana yan zaha so kam zaha ti apuru ya tuyumpa tu damba yunu pogo na antim so kam ya benala anungula manufatu man yaru zungo ya nyela ti damba dale ka nzan pena mpuhe baba yili zaha laman zakari almanche yili karg dang zaha mpure mabi kam zaha bimbe shal kam za mpurba mpure so mpure mazuera mpure majazara mpure ndiabuya mpure ntundong maza nkuto bol bizayule mpure mjaya nantizo behima zaha ka mpuru sunglanchane mabia jia sumaya sawaba mpuru ba nzo sumanu za ajia Aisha ajia Amira za mpuru Aisha Faiza ba mpuru zaha mabirguma za mpuru ba bankar ma miza na nduma na wone ombalantan tabana mazazo ka dosi tudibanya fuwale na lafi pour d'abord chez nama zam pour ba pour aja zara pour ajizina pour ajisaye pa pour so kamza mabirguma zam pour assalamu alaikum anungula mabihe tamal nama mana asana mbo zungo tu kata war damba tu yum palle nan pa tu yum borgo nan chaka yuna wanga tamalam war ha to mpuruk sun changla chagbang la yele vohandina yele beneti dangza mpuriza ha mparnama ntuzobe mjeya izza ha mpuriya zaman bebe mbo kanzani ke puriza ha nana mpanti yum palle nan chaka yuna wa kamalan zache lan puriya ya ha to mpursun lan challa mayile chuana paayinga warjai macha bakulolan yile mpurang hanam za na mahalan yile nam za mpuri za ha ipuri sombo ntuzobi ma za mpuria so ar kunam za yu na mpuri ampaya pam so ar kun paya pam madisa alhamdulillah mpaya nam jesala to kan puri sunan chene tre ingidana Dr. Umbe mpura pam na walji pa na waljira izaha bana lafi na antum tana lafi na an cika yuna wakat malam pu ami bye bye so mpura zama ngon kam lihra kawumda man siri na isambo gondona magaji zo ngoyinya kan ni yala de kwate so ntaha zo kunye tadamba mana on yikopun so ma da sali nama hal ti Chicago na basato gulanti magajiya kati na chinna na wi sai na wi zantinya via pa yuna na ka bayal ba parte so yal man le yara ay kanache de malajire kamal yurla nduma na won komi tinyan chantu ni pasha to zon suru sokam won kam wum de kalira zon yete adwa tiche de chamaka cheng man yin funfun ay kana ba abu borna da nagi to ama damba yi kukul na ala yuni da zon puru sokam mpuru ndan yana mpuru sokam mpuru mpagundo na mpuru sokam ni sokam ngum de kalira na on chelti titaba na on zo ma dagban numa na woni o largamti
ka wuhti social tin yan doli n kpuɣi Dagbaŋ zuɣusaa n gari ŋɔ ka duniya zaa wum ti yɛla ka di nyɛla alheri ni zuɣu n puhiri ka paɣara assalamu alaikum. n yuli n booni Abdallah Yusuf kan yi n ʒila Virginia DMV area n yila Tamale na n ba yili nyɛ vɔɣu kpali sɔɣu ka n ba yili nyɛ saɣa narigu so n puhiri suŋ zaaha chani la Tamale zaa wari ʒɛhi n ti tabili chɔɣaya palisi n bi chɛ n diɛn nima ku ko n ti pahi vɔɣu kpali sɔɣu nima ni vɔɣu na yili warimi chimba zo n puhiri ni chani tiri shɛba zaa n bala man la nyɛ a ʒi bɛla nabira afishetu ko o ʒi de chɔɣaya palisi so n puhiri chani n ti tiri chɔɣaya palisi zaa ni ma yili saɣa narigu n ma mini o nyaanga n puhiri sokam zaa n puhiri sokam zaasa n puhiri Tamale zaasa ka puhiri n ba mini ma ka puhiri kukunim zaasa ka puhiri saɣa narigu mini sɔɣu ni ayi nim polo zaasa n yi daa ma be chɔɣaya palisi n puhiri bi zaasa ʒiya we miss you. ni ti yun palli n zaŋ din puhigu tiri na agbe waa ni o nyaanga n zaŋ din puhigu tiri n ya bimbila nim zaa n zaŋ din puhigu tiri Damba family n zaŋ din puhigu zaŋ tiri n yidana Alhaji Abdulrauf na Alhaji Sumaila family zaa bimbila ka zaŋ din puhigu n tiri na kɔhina yili zaa na bariya nim zaaha n zaŋ din puhigu tiri ba ka lahi zaŋ din puhigu zaŋ tiri Tamale Dagbaŋ zaaha nangban yini ni gbubi kari kpɛma nduma la Naawuni pahi n ti nyɛvili waɣala ni alaafee yuundali na ŋɔ ka ti lahi n wari Damba ŋɔ salamu alaikum. Ana wala in yili Zulaiha kan yi chana aji Adam yangi nyama sete na yili in zang la puhu ngono puhu cha zaha ne akana saka na kohana yili kakana mtu puhu grushena yili mba yili nama yi dan yili grushena yili nama puhu grushena yili jinjang ne zaha in ya pa aji Adam misa pa mamina baba be yanga Mr. Moro mina aji bintu puhu sukam kam gum danzan puhu bonga kam puhu sukam. Assalamu alaikum. Ana wala ti yang nama ti puhiri sawa ba yili Zakaria yili ni sokam zaasa n yuli titi aka n yila lama shawna n puhiri n ma ni baaba ni ti zo bihi zaasa yun palli. Hello, ana wala yule Alimatu Sadia. Puhiri in yang namsasa. Puhiri aji Zwera, aji Sayapa, baba yang namsasa, aji Zwera, aji Azara nama puhiri sasa. Inta suna mene yilpela abla shirumba tam ka aku bolo nobia 18 junction. Kan yele Ibrahim. Te puhiri so kam puhiri 18 junction namaza. Na kra pole karam bi kura maza to mabe Ibrahim na to pour ba SVN namza to pour so kam. Okay, so pour chala afa fiyang nama tisho afa fiya warja mbachala yile ne pour so kam za ha nerba ba gase so pour manama kapom baba kapoe ngankos kapo so kam za ha. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zama Umpuria yunungo happen kankana New Jersey so kankana tapano wa yunungo Damba. Umpurum mabe zaba mbe Dagbaŋ za nangbayine. Na unchelta nangbayine na umpanti yumbo wana lafi. Yundalongo katama war Damba na lafi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Hajjasha. I would like to say special thank you to my son Hamza, my sister Jamila, Hajjasa, Samira, Murak, everybody in Ghana. Give your Apolokuma Makati Hills. Everybody wants to say thank you from the Damba here in the US. We are celebrating today. We wish you here next time with us to join us. Assalamu alaikum. Tamene New York Dagbamba Nambala Tiyala Abdullah Madu. Swamaka, but also ye Pargu
nti pahi New York nachinna Alhaji Abdul Samad Yaku sokam miso Alhaji Abula ne ban yala ban yen zamu puhri so nti yin nima ti puhri dagbang zaa ni ti mala alaafee ti paɣa ni gba mala alaafee naawuni sɔŋ gbibu naawuni niŋ alibarika niŋ ti wumya ni saa maa pa pilim yibu ka zaŋdi suhi doona naawuni chɛ ka binwala maa niŋ viɛnyɛlinga naawuni zɔm ti nam bɔɣu naawuni gum ti ka chɛ sheetaani naawuni mali sokam bukata fara kam din be Ghana ŋɔ dima naawuni baligim fara ŋɔ ka chɛ ka sokam nyɛ laɣiri naawuni niŋ anfaani niŋ chɛ ka n zaŋ ti nachindaa ko gba puhiya to n puhiri jamaa ban kana ti laɣingu ŋɔ maa ni ka puhiri dagban zaa ti paɣaya pam ka paɣi zalo maa zaa n dima naawuni chahi sokam zaa ti o yi kpe ni alaafee labi yiŋ ni alaafee ka ti suhuri nangban yini ti dagban zaa ni naawuni tim ti nangban yini ka lan paati yuun palli din kanna ti lan laɣim ŋɔ laɣingu maa niŋ important pam ka ti nyɛri taba ka baŋ taba ka suhudoo bɛni ka suhupiɛlli bɛni to n paɣaya ka puhi pam ka puhiri sokam naawuni din soogu na gafara zuɣu ni yili mutala ti warila damba zuŋɔ New Jersey ti puhiri dagbambi duniya zaaha bin be especially yiŋa dagbambi bin be yiŋ ha n yɛgu shɛɣu nima n puhiriya ka puhiri ankara dagbambi zaaha n puhiri n yiŋ nima teela yili nima ni ti yun palli okay so n puhiri n zaani New York dagbambi naa sani ti yiŋ dundɔŋ ni nam bala maa so ti ni nyɛ nayili nima ti ni nyɛ prince so ti zaa kpe ka puhiri yɛrina yili nima n puhiri chaŋli nakɔhina yili ka puhiri sokam zaaha abin bɔhaji a tu nima Hi. mama fi say Hello to them In fact, Ajatumen, everyone in Ghana. I'm in grandma. Grandma, Ajatu, Grandpa, Mama Fishe, Uncle Mahe, and everyone in Ghana. Anawula, and really insof, Kayina Jiwa, Mpura Manima, Mpurbanima, and Yapa Anima, and Jaya, Nambehibana Hilal, Hanafini Ipti. Mpore na mpante yuum vobgo yundal na wakati za laam na nangbangina. Assalamu alaikum. In Yulim Bond Mohammed in Yila Chicago now, but currently in Bella, New Jersey, photo to annual 2024 Damba annual Benoit. Kai bon nam poying nama kai bon nan zang poro songzanti unzo sem nama family nama nan do'al kям nam zaha to babe kai chaka bi banka ma to babe ke te mala alafi alhamdulillah to so yuya gagiya ka te la'an tawe ne to Damba nta sune te Damba bunna bon New Jersey ka di shel pahla man sonsum mini North America dagwa mna Palace nam zam palan zuya gbin taba ne be wo lala Damba wo de kunya dan warsa shel kam yungo mene yun dan garla daliah nama ta sone state nima nanu kabrale kasala le chef sohma ne magajiyan ma mornan zan pour sombo kam pour so kam na ko hel dan za tama be ma za so kam tamal nam za ada baraka nima tiyarla tama so karam bi ko laun shele bumbol uta 93 la pour so kam ne saka JSS karam bi ko laun shele bumbole ne sakasko 1990 la te pour so kam na chin shel ne din jia ngo bi shel pahla uprising alaji baba uprising ngumbe afan jira jingla sirgin la ngondi malala na chin so ta so ne sa shel kam kai to bore na chin sna di te yarla bang masuma onya nguyen to yilgale onya nguyen to yahla bang masuma ngo ka azan le india manga din la pahnya la za tv alaji mahmaro na on dum o bo azursa onya ngun kwando mampan na on sabolara onyangu yihla tata yuele duzo zomiya ki icheke idabil gum tomato chen za tv domine dan kunye lu'she po bin yanto mal la're
bin yan yad lar mal sonde mal yor ba tumtun ba amal dabil gum be talla na gal ni pa man kazan le za tv mane nazo shirobi ala sana in chapsirwo zo me ki ku me za tv na on la pat yundal na tan lai on poy tabna tu yum palle na on chekana tene via yarzo na on vo jelense